Matt B, the winner in red for Kazakhstan, Mirey Bazarbayev. Mirey Bazarbayev, бәйгелерде аяқталған белдесудің жеңімпазы. Matt B, quarterfinal match at Freestyle 65. In red for Kazakhstan, Sanjar Mukhtar. And his opponent in blue, representing Uzbekistan, Umidjon Jalolov. Бәйгелерде 65 келі салмақ дәрежесі Санжар Мұхтар, Қазақстан, Умидjon Jalolov, Өзбекстан. The winner in blue for Kazakhstan, Rodion Anchudi. Әлемде 70 келі салмақ дәрежесінде белдесу аяқталды. Осы белдесудің жеңімпазы Родион Анчугин, Қазақстан. Mat A, round 3 match at Freestyle 92.
in red for Kazakhstan, Abdullah Bayganchev. And his opponent in blue, representing Kazakhstan, Adilet Davlumbayev. Avlemde 92 kg salmoq darajasi Abdullah Bayganchev, Qozog'iston, Adilet Davlumbayev, Qozog'iston. Match C, the winner in red for Kyrgyzstan, Yernagar Azar,